Boas tardes a todos. Hola, boa tarde. Vou me poñer por aquí para non molestar demasiado. Veña, vou por aquí polo medio, vai. Rápido, dime, rápido, que non temos moito tempo. Pois que se presenten rapidamente todos os componentes do grupo. Balacandra, eu son Martín. Hola, Martín. Amparo. Hola, Amparo. Hola, Rubén. Eu son Manolo. Hola, Manolo. Eu son Abel. Que presentan o seu primeiro traballo o domingo, verdade? O domingo En 27 Narón. no Auditorio Municipal de Narón, na Plaza de Galicia. Non Moi foi ben. sin tempo, Despois de 8 anos. Sí, Música de as fusión. cousas boas levan tempo. Hai nas que facer Música con de tempo, fusión, bueno. verdade? Bueno, un pouco de todo. Un pouco de todo. Bueno, imos facer unha demostración, grazas por estar aquí, e Vale. que hoxe imos Domingo, rapidísimamente. o O domingo non 27. falten O domingo. en Narón, importantísimo. 8 da tarde, 8:30, 8. Nos marchamos, un biquiño, ¡mua! Ata mañá. Ai, que se me durmiu o pé. Ven por aquí. Ai, caramba. Para non te aburrir, pensa un pouco no que din os que mandan no país. Beldo bella branca, sí, derribado un lobo gris. Beldo bella branca, sí. Eles son así, falsos con pedigrí. Eles son así, falsos con pedigrí. Os contratos precarios son e as fames de longa duración. Xa veñen as eleccións, as mentiras a montón, as promesas dos chupos, as mentiras a montón. Eles son así, falsos con pedigrí. Eles son así, falsos con pedigrí. Diputado, senador, concellal ou vendedor gañarán co teu suor soldos de gran magnitud, cobrarán poñendo a man escondida atrás do cu. Eles son así, falsos con pedigrí. 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 Eles son así, cobrarán poniendo a man. Falsos con pedigrí, escondida atrás do cu. Eles son así, cobrarán poniendo a man. Falsos con pedigrí, escondida atrás do cu.